Yes. Konka abantu bamakaru. Shirani nkora. So ati niko kumwe nchiza nabusa abantu. Je no bisho. Baba munonga mutega sa program. Yeah. Nabari kutureba nabashemererwa kandi nimwe nimbara musya mwe bari kusibecha karucanyu mukakibera TV West. TV yitu eri kukiza yuza TV zona ezo mu Uganda yona. TV ni nkuru kandi abwakini ngigambo munonga no kujya mu celebrating imyaka 2007 iyamarane twereza na kitongore cya ichango munonga cya TV cya Radio West na Vision Group so ntubasima abwo buhereza abo kuba hari habeshongozi ababire batarumanywa ababire batarukwaza kururwa kunga TV West kabiyeyo harimo abantu abene za business ezibarangira TV abantu hati n'abagiga n'ababijodoro because of TV West na Radio West so mwe nani basima politicians twine program man bageta manye bifumwe ngari yawo no mangu twine ho ba chairman RC5 nkabatano abarabiro mu TV West mu na Radio West bategeke entebe batwara ama district so nabwecho itwe nkaba politics nsima TV West kandi na Radio West kandi tukabuzire ahamugoro go celebrating na TV West umukini hero abizere mwana ni basima kandi mwe batarizire atnore kizibu abantu bone bategata ngo kiri hero ngo tayizire ngo kata kwenda kwijano ekini hero atnora TV West nezire ko ekini hero shongo kino wa umuntu hado muntu nagenda ashana mutaka kutega TV mara ni njya nkirebero wanje ngendana nguma akwandi bani bishana owaza kuriya nanywa gumuka bene ko kushana because of that digital network imwaturetiye no kutuletera ubuhereza mukabutushanya soma kagito big time so mwe ninda kusima management yona de katandikiro abo kuba twiro mu karuru akaruru de katandike ndikubuza your personal tragedy observations mu karuru cyo kubanza nkakugambira ngo tuwaza mistake by members of parliament okwinguze kiragiro cyo kugira ngo akarutera ko mugongo ekamesho biyamane baturikiza nabari kutureba nyowe nibanyeta bright bumuza ati mago wacha bashabora konka ekibira cyanje national unity platform konka nabandi nyenda chairman LC1 nimbari nyenda chairman LC1 oramanye mirimo yanje okunkurara okunkutambura okunkuraguza aha seru level aha village level haza okushanga akaruru nkako kari very very sensitive ni mukateka mukabako mugongo mwiba MPs mukahinguza ngo imwakanyu batere secret ballot bakazara secret ballot chairman LC3 secret ballot ngukonga uwe chairman LC1 bamutera ko mugongo kandi nakempara na yenyine because nyina zara nana areba mukamwana umukwe nareba shezara murumuna w'umuntu namwetegereza abo Ruganda bamwe nitusavinga umukanise mguri cyacu wode ninjyo mucebese tujye mukerezi yemwe ojakache ko muzigiti nanjye akache ko muzigiti ninkwimanta karuru kwaga kajya kechama ningatera mponam so abantu abinchi tubatira karuru abo kugira ngo akaruraka kabirikanya ko mugongo number 2 okwikiriza ba members ba parliament na ba mayors ngo bejumbe omukaruraka ebiresho byamana neni ndeba rome ba parliament na rugisinjo tikuza kumugambizina agezere yazo mugongo g'umuntu hamukora tabantu mushanju washite tumutuzo mu cyare ati nikininde kukigamba ma uri mutuzo cyaro but when you become member of parliament no member of parliament wa seruzi nkamagana 3 nyetegerezo rebe mazima no bomwebembezi wa seruzi nyingi to kuba mwebembezi wa seremwe hatukushango noye because iwe okabiro ryaho ryo mukamuri iwe member of parliament otegereza ekinguza kweruka naco ekibari kweta reconciliation mbwena ta participating atatera karu because ukabeno boneka nko muntu okugita abantu abandi hago omwebembezi kakusinga sinjira bona ekizibu cyaba MPs abitwine I want to say it on TV mugenzere kore mparana nezigu nebi ebyababiri ho mu primaries
umu primary elections no mu general elections zanyu chairman SC1 utarakwagiri ubintu rwana kugira ngo yasingo kandi tutarakwagiri ubintu na MP naza message zona kugira ngo MPB bambe ngo chairman SC1 wo mwanya ke ngo atarabamo n'abameya n'aba chairman SC5 ubunana na TSM najati nyabura we uko mushaka ampinga mutamutera akaruru hatno na to antugambe bintebi we are now analyzing uko bigenzere nebigombe bikabe bitari bikuru hati nshonga agwa yes because umwebembezi urabireho n'umwebembezi wa nupu n'umwebembezi wa FDC n'umwebembezi wa NRM uwe noza kubone bendera ya nupu obone bendera ya FDC obone bendera ya PFF obone bendera ya NRM konga when you win for all okwene ko chitwite therefore no bakubana ntebe zindi therefore zona hatitwe no bizakubana ntebe zindi zona umuntu uri kurabaho yasinga kabu Kashitse, nabwe kashitse. nabanajwe icira abandi ataki ekiri kunshasha no kugira ngo ba MPs barakimanyire kuba asingire bagumana barwane ntaro naza kuri kigambo cyo gushaba ngo nakereka star mu mahuri MP wasinga nusingira wakwagire nusingira utarakwagire that's right niko kibe now wakwagire wawo no mangu tayine mani akakwagira bambi kunkano nangu tayikireki tayine bana utakamujema abantu mbeni imbere ngo bright akampagira mwe nataye kuba chairman RC1 kasha abantu bakumwenda iwo karabaho nango barabeho n'umuserejo konga factors zatume warabaho n'izindi abantu bari bendo mwebembezi wabo uri kumanya abantu kuba kurara uri kwiguza shayitano ndetse urakwiyura chairman uri kujya utinyene kuzakajyona karona kakusayiningira kandi atasayininga ndaga nibiri chairman uri kwijuriza ente zenshuma chairman uri korega nabantu udakushanga weye kandi niho heherekere enkozebi abantu abo ubwo umuntu baba abantu bane bamuterera ebyo ubwo jya mu chairman resi ngutarahagire MP ebyo ni babitaro baju ebyo point nkuru einane kugambira kugira ngo ba ndebere bembeze bakuru ne bejanzo mu karuru ka RC ora MP na teresimo ati nyakizogwe nyakize ati atunkwenda yatarabira umutakabara kasha umuntu mwakaye no 8 undo kaine 200 umutakabara ora polisi bari abivina byo tegeki bari kugeza gukora mobilization nahabwa abivina byo tegeki bya for example let me give an example of nyakize ababesimbeho umwe ni Saidi undi ni bigaro bone ba movement turamo no kugira ngo umwe no independent kongabe ya kansara umumbaraste kakoba division mborugire muhati yasingwaga rubanda abasimbera bwa chairman SC1 tayine record yona mbaragira mu position konga umboro bwa wire no watakushanga yagire MPB candidate B habwa MP rero uri yahagira candidate C habwa MP hata abantu badagakorekana man ogu atarabaho kasha abantu bone ibintu umuntu wabo aho ebine byo butekine bagiziragaye police etaje mu karuraka police ushanga ngo negira ngo karuraka kemereza hadi ngakaruraka anyakize police kemereza akaruraka akaruganga bagireyo bateye karuru this is a true story you can get news akaruraka akaruganga umuntu bateraye n'umuntu yeburu magana 3 muje yeburu 20 ngo twakemereza ka police bare hineke bireho gashe yatimanya I am telling you wanda kora research no sanga politicians ninga abantu bakuru bejumbiro mu karurako which was wrong because I'm analyzing number 3 akaruraka kagire mesente ikibe kitahikira ndebere chairman wa market sale omuruti munywani waje azari bangu nakunda njya kukwata mu kububude market sale ejumu tujungo abe inobwe 15 that's a serious allegation on bride I am telling you you see me way nani za TV West
tinkazaho kugamba ikintu kitino ubujurizi but it's an allegation because it's not proven tinagira nti ni mpurire ko yo nagira ngo mpurire urire wankumitano nagira ati I saw him wazenga this is the different ejo ni kitana ayinubwe kumitana abena kwake kumitano ugira ki hazogwe nobire na hese denje hinabere bakwe mitware eshatu bagira ngo ebiri wamara kutunge eshatu zo mu mugongo rero wamara kateraje ari hebiri rukutaha wanyiziriza harimo bagire neri zoba nyine cyama nesi wano ndukumanya uwakora norya yabagenti eshatu naye yishira ko nawe utari kasopo akaruru kawiri ko kababaraganiza yatiwe okurya no kumyo biriho no wagodi hata abana batira karuru hariya abana batira karuru ubaje kandi mwete hino muntu arabira mu kikomera yafunyete yazina museruguru bada mwete zarabo so mbonesho yakase na hati ni ekikunsasa no kujanga bitabo mu tawuni nitera karuru kesendi nitera karuru kandi aba TV zikija TikTok zikija nibareba mu tawuni bazimanitira umusende nibareba mu tawuni nitera karuru kenyama bareba mu tawuni nitera karuru kebintu bitahikire hatari mushonga yona so ebyo nebintu nanyeze nkutwere kacenyima ineshonga yiwagamba ekwatirine na kugira ngo ibintu y'ubutegetsi bishime ko biri omukaruru akakarurenguru haza jetera kigamba ko kandi igumeza mu buze kibazo cyawe analysts abantu bagira ngo ejo kandi mu kucira kozesa abantu bari mu opposition na mnonga bukureba ngo temutungire buru support iri kwemarira omukaruraka ati no reba LC elections is a creation of NRM obururu by LC one orero jangu tibari umugabo tuguru kwetegesa nigwetegesa konkoshwe ngo RCs naji no buciko bukijana NRM so NRM ndiyo mu government ya muri myaka 20 for the record NRM gasinda ka commissioner Twehe James atuirumu abina meeting abantu nabagarukanisa nayiye amabantu bu position kandi habaro official money sanctioned by NRM party zo kwireza kandi tuwa yebuze aha grasi ruturevo twari kumenena mitwaro 20 not too much money but there was some facilitation that shouldn't be bad in your view. In my view it is because oronogira ngo umuntu kuba inebendera abantu rubakumana mamango nakuragana n'abashuma nibatya kumuhebendera icyo cyo orono because bane bagira ngo mpako bendera natunga mu hariyo mucara pizo rugambo murebire habe na etenciko kandi nikirunje because we in her opinion we nagira ngwene remigumiho akwandi ko muri mugo okumobilize injira ekibina cawe shobora gutukaba mushango ati nanye nimbuza tureba ko ekibina ca nupu ahi musingire especially nko mu central emenye musingire oyo no ndakunjira ngo tihine oku ekitebe kikuru ca nupu kibe kiri responsible okureka ngo catekaho catemempenda okureka ngo ejo myanya abantu barabamo iwe ni nyenda ogereke ene video where a NUP official is on ground trying to confuse abantu bacaro itwe let me tell you ito twakoze tukarangirira ngo abantu bazomukaruru twagira ngo abantu akaruru akabaraze mu batera akaruru kamazima n'ubusino burenganiza kuko turi kwaza kushanga kandi umuntu witu wa party official atuma level o above me ngo aryo mukaruru kaherisi wanu nakavuga hako itwe ekitukuchemeza munonga n'obusinge bwacaro itwe ntwena ngo abantu tucyange ibintu obusinge tubagambire ngo ubushi obusinge mubwine yes konka abana banyu bashoma ngwego ambazo marware rimu ngwego kwara tugira ngwego because you see I cannot predict the answers enguto zanyu ninungi abana banyu bakashoma yes konka bine mirimo ni ndeba wayaza amashanyarazi nizi aza amashanyarazi nigaraba higuru za wayaza amashanyarazi mugino munju
tubahuru tutunge research that one informs our political decision. Okay. Abantu international into platform no kuhindura amagara y'abanyarwanda kugahindura niyo tekateko kitu. But you see obwana ndeta yes ndio national into platform. Konga wandeta nka analyst colonizinga ebirujuru mu karuru. Okungu bireba obane jyanero because utakatekateka ngo mwembezi wa NRM ngutakunya affecting nanya affecting. That's right. NRM yarondo mwembezi mubi it concerns me. Utakaja ngwiyo ka uri wanu upu kandi bakanabitu no fashion no hati minister baramu ebyere kora hinkura ngo nibirunji nyotishe be kubigambaho ninga hinkura ngo nibibi ayinkureba ngo wena namere bine kora reconciliation bakicerezana bakatambara bakumanyana mtakigambaho ngo bani wanu upu ni kigambaho because these are ministers of local government kandi abakora policies ezikunya affecting I pay taxes I am a Ugandan nishashure mishoro. That's right. Nishashure mishoro. That's why international platform government ke kuleta budget yaje ati ntiza kuome kama shomeri Ghana ga seed school ni gore budget ndije bakweta alternative budget proposals tugira koja ngo twatuke mugebembeze twaza gukora tuta tugira ngo nzakurisa abana free abana bona ni bakurira bushecha mushana padzi abana babishe abakuza mu micwe nzo kuba padzi zabusha itwe tugira ngo ebe y'amashanyarazi nzo kucendeza rero twaro mu government kandi when we present it we present these proposals to government is rebam obundi nintekateka mu hinebye kwiyamo obundi binaga ico ne cyayo ngito ntwa tubihire. So when I come here nimba impire view yanje nyoni imbere banda na abuna nitaha munashaka program rogeta okumbireba ngwani yo ngamani yo kokubera atnanye ni imbere nanye yo kubireba ni ndyangu kigwerire kimwe okutaka akaruka ile C1s okata message nyingi akaruka ile C1s okataka part officials bakaruga yiguru bakaja kutumbakirira abantu akaruka ile C1s okushanga nika influencingwa politics za wire factors bright ekintu cyakure makora ekintu cyakure makora undisha kachikora je tukushebe ko mushango what am I trying to mean ekindi kumanyisa no kugira ngo NRM they have not taken this for granted kintu bachikwasire makusho beijiremo abakubana bamanyangu okuzacaro okugira structure very solid umusinje guhame ahacaro bakarebeka ngo bacame nabo abine bendera barabamu nikibayamba omukuralinga support omukumubilizinga abantu hati aba opposition baba batachikozire bashamire kwasaba NRM ngwabo nchi bachikozire ate kibuze echo waza kuchibuza je nichendo bazomanye role za chairman C1 ziho really role za chairman C1 hakaba ataramugire ngo kumubora degere kibina cyo butegesha. That's right. Nyoni ko kwetegereza onduje ona batakugira tishi yatechi bina kitu cyaba kiteneye chairman C1 kashi kumara haro chairman C1 mutu chairman w'ikibina agumuse wanyereza tutune ba chairman bibina abakutukora imirimo yitu koka chairman C1 n'umuntu ushobora kuba nagita abantu bona nico ndi kukirira nti chairman akaruka chairman C1 kakabe katakuza menganda ngogu no mucucu witu ngogu no mulinda ngogu no musiji ngogu no mugahe witu tukuronda mukuru w'ekika chairman wabagahe bamuronde azakachiko azaseru ayebembera abagahe ngogu no mukristo ngumutanage sapuri ebyo nibi ngogu no mukristo witu ngunajishongora cyo mukanisa ebyo nibi ntebe tashime kuba nibise mukaruru wandagereza nyone kundi kubireba habako mwabitamu omukaruru nimba mutamanye migasho ya chairman C1 chairman C1 therefore chairman C1 takaba chairman C1 wa movement no tikachikiriza yobikurane bashemere bwacha chairman C1 urabirimo obo ine bendera ya movement ko katuri chairman C1 wa movement uri we cyaro ati nyone za kwija ngo wa PFF ngo wa nupu ndi kwende baraha ndi kwende kugera n'oje nyima edachika zabasha na queen ashatizeza ngo bishasha twaza kuza ukacumka humuro kutura garuce ntondagamba ha
abebembeza batorindwe nangwa abandi abinjo yijene batwiremo cyakorebe abintu kabiri cyo kubanza cyabyona turi mu cases z'abantu tabamazira kire kaningwa munonga bari kusavinga and those people bounce back abinjo muri by the way bagarukire eco cyo kubanza cya kabiri turebe capacity y'ababembezi na no ku government iri kubakwasa kugira ngo bakoreje mandate yabo okwebembera aharuringo rwabo umujyi wanje ni Bright mumuzanyo ndi Bob's Guard abaho kandi program nation nga yizoba agency seka tuhumero gace ntugaruka And the child is Tuliahewa Esther. Kambera gwete ko mugisha ngo ishe watuyahewa Esther wahangura school fees ngene na hateje shana amashemero magonka MTN momo eberewo mbeni nyigasta igana kaga ni 5 star 80 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mucisheri zagwije wanje ninga nchaka ni kubasa kuzo wawe mwebare munonga umwogesa murunji nabasa kwindura amagara g'umwana kandi umwogesa murunji munonga nabasa kwindura amagara g'abatura yegita New Vision ubwo turi gusima abashomesa bo mutano umupaka zide za buri mwaka eza Teachers Making a Difference Awards numanya umwogesa w'umuhangu uwa primary na secondary uwishimiro rya government uringira acashimira kuba nakora umukushajike by'ubwegese hereza izina rye abase kubagana arishirinji miliyoni kagani 5 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyo nacashurirwe okuzoma Ireland sindikizi na hinebere kumukwataho ubutarenze birashatu na kimwe byo kuba mushanjoku ahari mwarimu @newvision.co.ug ninga SMS na WhatsApp ahari not mushanjo not anana mushanjo ananemwe 95 Teachers Making a Difference Awards zishajicirwe Embassy ya Ireland Travel Care na New Vision, Uganda's leading daily. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that can go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Nehinda umubazi gw'izoba ntwenda kukunda kandi kwendeza JJJ tureba ahaku akaruru ko gutorana abakuru b'entebeze byaro katambwire umuri buri ko hine barwa inareba yahandicurwe umukuru w'entebe wakaciwa abibitiza karuraka Electoral Commission arikushobora ahabirije mu karuraka and some 3 points that he makes na nyizina indangumbase kwa nibagana ho nimwe ico kubanza arikushobora ngo omubyaro omuza voters registers z'abantu ababyaro aho bazishirira ingaje bakazivandalizinga ninga bakaziba obwe nibija gukora okwe
uburutu butirwe okay kibasa mbaza kora fresh registration aha bwabo abarukwenda abantu umucara barukwenda kwiyandikisa ekite cyo mugubene mukimanya kandi uko nikuza icyo ngiza kuba izoba erya nyinca kare ibiro 30 rero okoreka registering shi display kubiho harakatani birashatu na kimwe rero akaruru katerwe Saturday kibanza cyo kwezi okwa munana uko no myanya huza registers tunjirwe bizibu rero omubyaro aho okutera akaruru kutabireho ahabwa akajagararo okurwana violence no kuteganisibwa kutari kumwe na kumwe okwe akaruru kaza kuterwa aharwa mukaga haza kuba hariho polisi na n'ibindi biri kwetegwa kunka nchimanyisa register yishemere kubera intact etine bizibu byona rero akakashatu no kugira ngo omubyaro aho kutera akaru kutarabireho ahabwa maybe okufa ko muntu wabera nominated okwesimba nshongeji naza kuba fresh nominations nominations zakuba izoba area nyenchakare rero batere campaign ro 5 aharwa mukaga batere akaruru ibi byahandikwa Justice byabakama Mugenyi Simon kandi yes chairperson wa electoral commission nywe na bright na ni wari natureba we trying to make sense of this election na nukukatambwire umurigo guri nkogwe twarebe cyo ngasazo muri zimwe ez bright jana turambikira kugira ngo cyo kubanza cyabyona karuka kagire mu sente yatushobora ngo kagire mu influence y'abantu already abatunzire y'abagwire ejara kugira ngo cikateganise kandi chindi yamurikane cyo kugira ngo mpori political parties okushangaza very much interested nacho yatugira ngo nchibasa kugira bizibu byacu kuba nanese nanikiga mucakasende akingugira nti omukaruki nekere key players bashatu nangwa ne bana kine urukwesimba candidate candidate we what itu ntukuteka muci ntkwenda hoci one speech okotora tukaruta kumagamba tokubata kwaza buzindaro ukatarga kujuma ugo wisimbere nawe ukamujuma kwa shwire ukamujuma birishimwe cyona rero kajya ngo rwumwe bembese wakwa to muzindaro shabakaruru ugambe by'urukwenda korra abantu turamu akarura ko waho karugamu no wene chance yo kugarukana nabo abatakwagire because torabajumire campaign zawe tizikureta kibari kureta irreconcilable differences nikibazo meza ngo nicikwanguhira abantu nibanguha kugaruka bakakujwara nka chairman wabo kwa ko kujuma wakwesa bad language ururimi rubi irubasa kushise seru ugure candidate number 2 abatezi bakaruru nimwe murebe umuntu wanyu umukwenda kutera bareke kubareta umuntu mbahasa ngo kuba bright nwe yamureta mukekera mutera karuru ngo ni bobo yamureta ngo go bwaine bobo narabaho no murebe mutwira nawe nabamanya yes akahangira B hat imemukana muhagera C konka wenka we seru yiturajetegereza wanyetegereza imwe batezi bakaruru mukujya mporwigana akaruka yero si wanu kushanga no shabacha amarezi wanu kumbucha ngo kwaka bozi wakwe soda ngo tera karuru nora ngwejo nebe ryenjubi hari mu stakeholder number 3 kandi mukuru barkweta rukuteza karuru urukuteza karuru electoral commission wahareke kipapuro we bari ko kandi nyera kumubuza cyo kimwe cya register kandi TV giri mauna jihorra bya kama na manyaro yakore register abantu bakahandikwa mwareta kiba kweta display of register maji displaying abantu bacetegereza imwe nimwenda kuwonja ngo electoral commission mu mitine copy yona is he saying ngo copy batagurire electoral hari ya polling station ngo it was the only copy with the electoral commission. Do you understand my point now? Hatiji, why don't they go back and print a new one? Hago area kubere bagitagura bashaka bino mu system babeshe ko batine mu system registered ijo number 1 number 2 kanoche manyango amateka nigeze nangu buri candidate ashime kutunga a copy of a register. Those candidates see tibine register zezo can't we use them as long as they are satisfied. If they are satisfied copies
we can use them. So issue yo kugira ngo rushe muhandika abantu abasya mushe muze kwa display that one ebe bindi byo birange bwato byona nimbyikiriza kuko kugira muze kuhandika abantu abasya ni propaganda ire y'aba politicians aba kugira ngo hati bright mutamutamu hati yaba kwecheke ngo mu register ashanga atarumu hati naga bobs mutaka muteko mu register habo kubatakuza kutuhagira because babe barebere line yawe yujeke eyorumu bakurebere bakutegereza nora denja yakaruka ko mugongo kinaringa bakinatarikana hako bakurebere bamanya ngo obubobu bright na kemerembe na Judice no obatakutuhagira hata bakatubiyo mu register no kireba hati kubaraze kurete bindi muze kuba mutarumu complaint mwanza kujirete overtaken by events. So niyo nishabe electoral commission ekinte cyo kugira ngo handika abantu abasya ekireke egeneze mu electoral commission database eyine mu copies edited copy yenyine eyabiri certified bari kubera bagitagwiri bakorese copy photocopy abantu bajimanye ukubona ninjye abo no kwereza abantu mugisha kugira ngo batakatekateka ngo eje yasigare they have doctored it bagenda bagira ko bagitamparinga babahereza kaja demukaba stakeholders abantu abateze bakaru timukata mo I don't agree with you why I have monitored mbeni monitoring obururobo niba kwata register bashoma abantu kugira ngo because you are in a register note yako kikanotera nibashoma abantu abatuze bone babaryaho bakushoma izina ryawe mumuza bright kakoba centro ni mumanya yes kare kumene mumanya arete ndanga muntu ejo kumanya cyo kuboryo mu register nabantu kumanya utendaga muntu okufutera obe no hotel kaso no hotel ota abantu how can they know that it is you kokati ya omumyanya ko mutawo no nabuza omuntu omumyanya ko mutawo no no janga abantu bano bamanya actually kaso ni masaka matakumanya yes kongo ine a document that identifies you, that attaches you to the name they have read kokana bwikande chinde basha ma register chimaisa nkatunga kire naje na naye handikisa yetegereza babene bakwata amazina kamunana bagatama gatine bakamabago turahamwe so kubere bashoma umuntu bakubuza identify yourself, attach yourself to the name they have read. What the purpose of identity card? Tikuja ngo purpose ya identity card nuwa kwa nugache rero ngo tokutera mbara no terra yo konka it is a purpose of identification. Bashoma chobuguzi agure namazi manuru kutera bwize bwera niwe wenyine mwishku yakwa chobuguzi agurundisho wanyendereza. So hatu ya bibyona babiri babikora verification abantu bubonka ko bashoma register ba verify bagira ngo gutukumanya habo ko tokana kugira ngo turu musero ngutari umuntu rokumanya umutawoni chibaska how right aso no turu mukikari wenga umutawoni chibaska nimbuza ndanyina we have people abako bari indoors that you have never met. Umutawoni should be possible rero omubyaro omusetting yo mucyaro would understand kugira ngo gusituru kumanya konko umutawoni no basubutamanya. Okay, chances is going around is bazirich abako yare but now konka kaza stakeholder number number 4 yeah. Stakeholder number 4 is police and security. It was not necessary kushanga ngo diso siso giso ngumwine bakandetse banyi kigwerere kimwe chugwerire kimwe. That's another serious allegation in Kenya. I am telling you, no, this one mango diso, one mango diso, one mango diso, one mango RDC, one mango obune candidate okwagira chugwerire kimwe. Echo chugwire konka babire baro na kugira ngo no mango DPC oburu OC oburi line ya police kongo no mango hagira candidates B chugwerire kimwe. Because omugasho wa security no detectinga crime mukajiyayo etakarete kizibo muhanga mwena atukana waje ngo niwo campaigningira umuntu hata habo ubuzibu nibatabaza nkaye wanyezereza kuko kushanga muri mbara ni munamera candidate B or DPC or OC or DISO or GISO nekintu kigwerere bashaba bashabe muze omumirimo yanyu nimujimanya emirimo y'imukora nyo ninjita besitensa because there is no government resident intelligence konka muze in your line of duty mukore mirimo eba baterero mu office omuteza program
icyo kirebire nareba abebembezi bari yarevuga ya security ya politics konka bari mu kakunizi zo kuhagira ba candidates B na A na Z ninyenda kugamba ngo ikintarebire riko commission iri kutaho n'agaciko akibari kweta ka reconciliation na nabageta ki agaciko mugende ko kugira ngo uburu bwabwa mu yese aho kubudabuda abantu wategereza konka katuka wahura tushiri mu karuru tuwabara usia amanyaka kushobora hati ningamba process ya karuru isi process ya karuru hati yantumangu no kuhandikwa konka wahandikwa zo kutera karuru muzo muri list konka no moyi namasuku no kutera karuru mwe nawo akabozo kagira ngo abantu batera karuru bina masuku ngo electoral commission eine plani wacenga yo kuja kuto process yo kwiringa imitima wacenga hako ebyona byabirimo managing the after effects wacenga so oyibyarukira mu karuru abanyenda kubuze kibuzo ati akwato ratu n'abantu independent abasingira karuru binji abama kugira ngo bine flag abantu binji basigize ibitiyo na flag harentebekane sa yo kubava yo kubanywanisa hari abantu bo PFF hari abantu ba NUP basingira karuru kongo musereze basingiremo harimo ba movement wandegereza hati haru plan ya electoral commission yo kugira ngo habeho baraza barazas ziri funded by government ako capacity tujini ikintu cyone cyo kufandingwa kikubaza kureta ubusinjo mu cyaro niho nimpagira mu government kiteme center wandegereza mwenu haru program yo kugira ngo omwami Gordon yayisembere no mwami Kadeya baguruhano bwa cyamana bwa Bugandaza hinabo bari bareta babagarukanise erizo kumwabaga groupe riya emusingire hino kumwabeta ngo hutara kaso putima ko ncenga bitima basingire kurubabeta mwani mwija ugo mutima imwe babasingire yes koka kurubabeta mwije mu hutara kaso ka celebration mwani muza kwija mgesha bwaje mutakuza kwija kashi mutakuza kwija celebration ni muza kufuruko musero wacenga nkwije timuguza kufuruko musero mweno harentebekanisa ninjira hakaba harentebekanisa nyo in my view nyoko nakumenga mu government twatira karuko mugongo kebizibiryo kajire challenge zezo hakaba harumu ka component yewe ko kuhumuriza imitima y'abantu 2 points ejo point aje it's a good point it's a good point 2 points turukwendera ko shazi tunindeza atwara echo kubanza nichikwata ha capacity y'ababembeza abatorinda namwe nabandi batwiremo w'abantu bureba relationship etwira hagati ya government n'ababembezi bayo aburingo rwa LC1 etwiremerire leta if you could evaluate it for me okurujiro mu bugambe byawo ko kureba ababembezi abari mu government na LC1 yes hati noreba tuyine kizibu nora LC1 abo mutabuni mu nsasire timukushana be cyaro chairman LC1 wo mu cyaro namara no mwaka atakabona go kurenda gano yo kugura konku mutabuni nakwata katebeke akwata stamp ya gitahashaho akwata kacumuka rureri naka brown naka buru katahashaho avarisa ati ya white asibitayi ayine primoze bineza primo binji ajozaje nana shokoro mbanka okora chatindi chairman okora business yawe ne atindi chairman hati bakabateza ubutabo maka ngushobora hati bakateza nebitabo ibyo kujya mu chairman takuma kwandika ibyo bikarugaho hati endagarebe ko ziri nukuza amazina ko ngane sente na balance yasigara bine templates endagane ko zewire no kerba tamazina gaho no iwe just nakujya signinga hati nakujya signinga ebya nyemene mu cyangu cyamata kuma kwandika ibyo bikarugaho wanya umuntu maguno yukurgo ine buzani konga masha I can give Masha as an example. Yeah. Wagurita kamasha chairman akwenda emitwaro kama 20 according to the value of the land. But apart from that money, egomborora ni kuletera receipt yayo nguneyenda emitwaro nka 10% of the value. Katugamba ushangane kwe nunka million. Estare mu dagano, estare mu purchase price. Now as I said, tizikuzo mu URA. As I said, timushoro guri sanctioned by parliament. As I said, ba chairman LC1 ni bani baziyezachi. Abona bo mutawuni ninga areas eziri mwene eziri hine town per urban areas. Konga abo therefore abo bine bizibe byabo nabagiga nabakama akarurabe nakata mu na miliyoni 3
habwo na mauna azikuru mu kwezo kumwe konki wo mu cyaro ubagirente yawe ngo sente nukuziye habwo na TV kuzizire na TikTok bara o akarugangama yabaga hadu no akabuyanda baga no yakitunda yabaga koko wakarugangama nata kwa endagani kumwe mu izobo iwo ndoza kumaro kwese utakusendaga na wajikora ne ya munyanyoko ne ya mukuru wawe ne ya mwenesho ne ya reveranda urukuma to kumusha basente so in other words appetite ningo mu rugo bwebemezo ogwo mutawuni gushimye kutakushana no gumucyaro abe cyara binje waza kubareba bone benda gukora abantu konga bo mutawuni babene barwana ukutunga business kutunga umurimo they are looking at it as employment opportunity habo kujuke ngo mutawuni wo marime cyakota 25% ni kimaza ngo sente zone zashororwa umuseru yawe kansoke kustama ekugaruza uti obucweka abri na butana arigana aza ni sente nyinji izibagaruza mu village izibagaruza cyaro cyo mutawuni kongo mu cyaro 25% tero no shanga ngo makugona ateke mushoreze agambo ka inyenda ku kwendeza abantu banje abarabiremo nabanje abatarabiremo benyine munywana wanje wamani bakumweta kaciga hariya abe yayisimbire abwa vice chairman abe na hajira kakoza mwene kakoza we ariko yana nguriya mu vice chairman yes I'm nominating konka hadi bari barabahansi yaba muri ibiri hashaya muheru ya hajira ndisho yagira god fortunately god yarabamo konko bwa vice chairman tibabamo hadi mwene nawe ya ato nshasha na umanya ntyo gushasha nawe konka teka ngo arete aferirwa kabiri nani teka ngo muri mugo kuwa cyagwisho kandi cyagwisho nyowe ningira ko gumiza makuru umuntu go garukanisa abantu abo kuba cyagwisho ni mwana wanje nawe na bero ni mwana wanje yasibire nawe ni teka ngo mustame kandi by the way let me tell you just akamuhero abemeze bambara mustame muzo munosi mugarukanisa abantu hariyo emitama kucweka muno nyowe kandi abantu abakurwana mutakajya ngo nabantu upu konka abantu barara kubi nyowe wanupu ni ngwatwa ngo abantu barara kubi ni kinshasha bara sisi mu rugo mu politics ziroko mureka kujya n'abakuru mu bagambire sho bizabayiziri mwete abantu bacyabwisho abantu ba Benoni mubagarukanise kitagiye cyo n'ubuzibu bw'amana munonga umutawune yambarara no gushanga tuye n'ibizibu bitakora abantu bingi baruzinjire bendera ko munosi many lost elections because of akaruka cyabwisho na Benoni so mustame murenko government stamerike ngo yagarukanisa abantu namba niyera kwendera ari umwana byaro waje golden nawe abesimbiro kujya cenyi manura abobona nabo basingira babo atogo wanje ahubwo sinje ubwo nasingira ko byaro waje amwe no mucyara bayesimbira bwa chairman si wano bwa Nyabizuru ko ngate kizubwa bayesimbira mu byaro waje ubwo mushana ari sente zanje ati ndakura ngo bamusinjire ko bakuza kuba to bamusinga no ashaka na wari munyano wanje na waje munyabuzari akaruko mugongo norango nakaruruka gumere katabonire ngo nakushemera mwebere mnonga kunyeta yes mukaba mpero mu Chabati University ebi nagambe bitabashemeza basebo mu sasire wachitinisa kachiga ni manguru no tureba congratulations zikugezaho kwesimba ibintu bikanga nabwe nugira mambwe nyona yasemera ureshatu ndi kugwa nati kina mane mwene experience ayo experience nabwe by the way aba bagwiri babandetere mbaho mwebere mnonga ogutakuza kwenda bahumuriza bakutandika services Bishop Sherudubu akakora urukiko rw'abantu abasingire yabashabira nangwa cyashasha najya Bishop uko kumukunda itabasingirwe kandi twera kuhumuriza bwa kandi tuye n'ababaja atabwa cyashabira abasingire bo yakura so ni nangwa je twite yatuhumurize iza tushabire kandi hado butwakanya n'abajamere si wada dobiji akajora yaba ekanisa ntizo kuzizuza nube yakubanya mitanga nabo batwite nitubaza kusingwa karuru konka twine binde bitwaza kugasha ideas mu ihane that's right mabere mnonga that's all the time we had tukuza kurenga waha ntwenda kubatengera ubusinje umbyanga byanyu uko ebimurimu kandi no kubashaba ngo mukoze samani do something about you know what you see in your society ejo rwose kwindura chindure government takijere konkana nimwe ba chairman abarabiremu cha
persons na no buciko bu nominate ngira abantu abarabirimo muhereza y'abantu aho mukwasibwe ibintu basekwa n'ibitambura jejejeje aho bururu butatirwe ngo kuna bashomere ngenderwa hwaha nsaka katore bato abaretera maybe election commission neguza mune bashobora kubicemera kutambura the Bob's Gada baho Agent TV West mukaba baturarize kurunji bye bye. Enshonga y'izuba yabane kushibwa Kabozi multivitamin drink chitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura emisi kireta amana masyo mubashije hamwe n'abakazi n'endijo megasho kwata Kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress. Entekateka ezahebwa omuporogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tuzineka kwate kona n'enkora ya TV West nehinda n'ingabo abarukurra TV West nehinda. TV West nehinda. Nehinda. TV West nehinda. Nehinda. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m., Domenica Monteiro at 5 p.m., Be My Sunshine at 6 p.m., and Avenida Brazil at 7 p.m. Central African Time. Only on Novelas Plus, channel 134 on GoTV.